prijavi unaprijed. Ne plavi tamo. Sad idemo poslije. Ja mislim da oni sad završavaju. A gdje ćemo da jedemo? Idemo u neku pizzeriju, evo. Pizzeriju? Bilo burgernik, neki će imati. Znam, ali ići ćemo da jedemo u pizzeriju. Onda ću bi se ubio. Može. Ja meni tebi da plaćam. Idemo tamo. Su ovi dobri? Svi su motori dobri. Razlika je najveća u vozačima. Vidi ga Ečik. Znaš kako on dobro vozi bez ove noge. Jeste odrali krivine, mora sad da asfaltiraju ponovo, a? No, se mi istrpali. To si ti bio, ja gledam, rekao, mislim te vidio tamo na pumpi, pa rekao, ko je ovaj... Ko je ova lova? Goli ove krivine, a? A kako je izgledalo? Nej, det finns inga batterier där. Någon batteri. Dobro, vidimo to razlog. To si snimao? Jel vozite još? Ćao. Tek prva. A tek prva? A vidite koliko? Čeka puta. Ajde, bravo. Ajde, krupka det, ja.